Fa motla metshameko lefatshe la Botswana le supa le nonohetse go tshegetsa dikgaisano tsa mafatshe tsa mabelo. Motswana se tla ke go dumedisa gape tse ke dikgang tsa Botswana television radio gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ke Lucia Ramasu. Mo pegong ya etapele Tautona Advocate Dumaboko go etlile boeteledipele jwa metse go buelela ditshwanelo tsa batho ba ka go bua tota ka dikgwetlho tse di thibelang tlhabologo ya mogama wa bojanala mo mafelong a bone a supa fa dikgang tsa go tlhanya diphologolo le batho di ama kgolo ya mogama o. Tautona Boko a re puso e itlama go baakanya molao go tlhomamisa gore bagwebi ba bojanala ba kola dipuelo tsa mogama o mme seo se tla simolola ka go amogela kopo ya go tshwara phuthego ya tourism visa. O kopile gape gore go dirisiwe dipatlisiso tota go dirwe dipatlisiso tse di tseneletseng fa puso e dira melao a re seo se ka thusa gore go nne le melao e nonofileng e bile e tswela setšhaba mosola. Mo godimo ga mo Tautona a re go tshwanetse gape ga fefoswa paakanyo ya melao fa e sa siamang teng go hema go baya bagwebi ka fa mosing. Farata la pela tona wa ofisi ya ga Tautona re moeti Mohasa go rotloeditse bana le seabe ba ba maleba go bereka ka thata go tlhomamisa gore maano le ditiro tsa setšhaba tse puso e akanyetsang go di diragadiwe. Mo dipuisanong le boeteledipele jwa Francistown le metse ya mabapi ka la bobedi Ramohasa a re ditogamano tsa NDP 12 tse di solofetsweng go wetswa ka Phalane di tla thusa go tsosolosa itsholelo. A re utlwepego ka Terry Makgoeng. Maikaelelo magolo a puso ke go tokafatsa itsholelo le go tlhomamisa gore matshelo a batho a tokafala ka jalo ditogamano tsa NDP 12 di tla dirwa ka tsela e netefatsang seo. Ka litsi NDP 12 ne tshwantsone ka be simolotse ka 1st of April mme le puso e sena go tsena ena tsa tshwetso ya gore NDP 12 e ne setse e heditswe ka nako eo ga e tsamaelane le go raakanyang gore tshwanetse re hite teng mo ngwageng tse thano tse di tang mme kana tshwanetse re amogele gore ga re bua re le ha tshwanetse re plan re le setšhaba sa Botswana re lebelela gore re batla go ipona re le kae morago ga ngwaga tse 5. Bangwe ba neng ba tsene phuthego e ba ne ba nna le sebaka sa go bua maitemogelo a bone. Re bangwe ba ile gore ne re sena le hatsi mme re dumela gompieno gore na le hatsi le sengana ka sepe ka gore toropo e ya re ha district ya North East. Mme kakanyo ya mene le gore jaaka lehatsi le le teng gompieno a re lehatsi le le ta go abiwa ebile le abiwe ka bonako mme Francistown City Council e be e ngatetswe ga go itshwanetseng teng. Let's empower the local authorities. Tone ke gone go dithabololo di simololang teng. If we empower them so that they can control whatever comes in and whatever comes out of the district, then re tla re itse gore re dire. Puso e ikaelela go tsholetsa itsholelo ka 10% a bo e thama ditiro di le 500,000 mo ngwageng tse thano. Ina le target ya gore re batla go godisa economy ya rona ka 10%. Re batla go itemogela kgolo ya go thama mebereko ka 500,000 mo ngwageng tse thano tse di tang mo ra gore ngwaga le ngwaga re tshwanetse gore re bone target ya 100,000 jobs. Dipuisano tse di tla tshwarwa mo dikgaolong di le 31 tse e leng gore di tata ka ditiro tse di ka thusang go tokafatsa itsholelo. Terry Makgoeng, Btv-News, Francistown. Re sa le fo tona Mohasa re lenaneo la ditlhabololo la NDP 12 le tla dirwa go lebeletswe maitlamo a puso e ntšha gore le arabe dikeletso tsa Botswana. Re Mohasa o buile se a kopane le boeteledipele jwa kgaolo ya Boteti kwa letlhakane kwa phuthegong ya go buisana ka lenaneo la ditlhabololo la NDP 12 se ba tseng tabogo ka dintlha. Lenaneo la ithabololo la bolesome le bobedi le ne la wela ngwaga o hitileng mme ka puso e ne ya hetoga morago ga dithopo tsa setšhaba. Puso e ntšha e bonye go tshwanela go sekaseka sešwa lenaneo leo gore le tsamelane le maitamo a bone. Ke ka mo phuthegong e Tona Mohasa a rerisang boeteledipele jwa kgaolo ya Boteti go akaretsa dikgosi, makhanselara,
le dikomiti tsa dithabollo tsa metse ka kgang eo. Mme ne ke re a re dumalaneng gore ka ntse re plana ka teng bagaetso mo dingwageng tse di hitileng ga re a dira dilo tsa rona sentle. Mme ebile gore re baakanye go tla tshwana ke gore re amogele gore re paletswe ke gore re ntshe lehatshe le ko ne re le teng go le ise ko pele. Mme go tla tshwana ke gore re change ka ha re planang dikgang ka teng. Ebile tshwanetse re lwele gore lona ba dikhansele le ne le seabe se sa godimonyana go nna le go bona gore lehatshe le la ko pele ya lona le magosi le ba at local level, at district level le tshwanetse gore le nne le seabe se sa godimonyana. Baeteledipele ba kgaolo ya Boteti ba ntsha megopolo ya bone. A dikwalo tse di kwaditsweng di-line board tsa rona gore o ka hetolwa ga ko kwaetse gore go tshwere keng go heta bo 3 months o ntse o teile go 10 days. Kansele ya nna yone e reka leruo e be bora dibutšhara kana ba gobiwa ba tetse mo kgaolo a rona ba supply-wa from mathabelo a goromente kana mathabelo a council gore go gokoletsa gore e be re nna le borukhuti jo re gompe go bosetse bo ama le ba direla puso go le Thakane ke advocate go le Thakane e nne toropo ya kgaolo ya Boteti. It's from a village ka gore gopene re eletsa gore banana ba tsene mo di-VDC ga o ka tsaya monana o ba go monela 500 kry 600 pula wa go direi a sena ntu a sena bolang. Tona Mohasa o ne a kopa banni ba kgaolo ya Boteti go tshwaragana go thusa puso go thabola lehatshe leno. Go re na le mathata a re teng a di ka tharabollo re a ka dira yang. Let us be creative. Maybe re dumelana rotlhe re tla tshegetsana gore ntshe mo mosimeng o re iphitlhelang mo go one. We need to come up with melawana yone ntseng yalo e leng gore we will have a localized development fund e leng gore e re ba MPC ba ta be re ba no rona we have plan a rona ke le complete itse gore it's contextual to us ga ya influence ya ke ope itilela ka rona. Morago ga phuthego e boeteledipele le banni ba kgaolo e ba ya go loga mananeo a ba eletsang gore a ka dirwa mo lenaneo la ithabollo la bo 12 go thabolla kgaolo ya bone. Sebaetseng Tebogo, Btv-News, Letlhakane. Motswarelela tona ya lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o rotloeditse beng ba dikhamphani tse di thapilweng go tlhabolola mafaratlhatlha a madirelo a ditswanameng le go suga matlalo gore ba fefose tota ba ge mo tirong ya bone. Tona Dikoloti o supile fa go dira jalo go le botlhokwa ka jana madirelo ao a le botlhokwa thata mo go tlhabololeng itshulelo ya lefatshe leno. Gilbert Mogorosi ka pego. Mo leetong la go lekola ka ga tiro ya go agiwa ga madirelo a maharatlhatlha a ditswanameng le go suga matlalo motshwarela tona Dr. Dikoloti o ne a supa ga tshwentswe ke ka ga tiro e tsweletseng ka teng kwa mathabelong a Lobatse. O supile ga tiro e le nngwe ya ditiro tse lehatshe leno le lebileng thata mo go yone go tlhabolola mohama wa tsa nama le ga mmogo le wa go suga matlalo o ntseng o sa lemoge botlhokwa jwa one mono gae. Ha gona sepe se tshwantseng go re paledisa gore project jaaka re dumalane go tla ka June e be diragadiwa ne le go tla go lebella gore a mme sengwe se tla nna sone sa quality re solohetseng mme ke dumela gore upon completion of this whole project it will contribute a lot towards the value e re soletseng gore e tise go BMC re soletse go dipoelo di go godimo mme dipoelo tse re batla gore di go godimo e be di wela go morui ya semolla go iponela gore tlhotlhwa kgomo ya go godimo. Ka ditiro tse tsa go agiwa ga maharatlhatlha a madirelo a ditswanameng ga mmogo le go suga matlalo tse di lopileng madi a hetang 400 million pula sologelo ke gore a tla thusa go nonotsha phadisanyo ya lehatshe leno mo mmarakeng wa nama. Meat value addition and secondary processing plant. The total go agiwa ga madirelo a maharatlhatlha a ditswanameng go tla lopa madi a hetang 224 million pula mme ebile re sologela ga madirelo ao ka bone a tla direla lehatshe madi a hetang 500 million pula mo ngwageng wa ntlha a simolola go dira. Selo se se tla tsosolosa serodumo le go nonotsha matlhabelo a rona a BMC. I think around 80% of our products are currently exported in their raw form. Tlhabololo ya madirelo a tshogo ya matlalo e le jwa ile botlhokwa mo go tsosoloseng le go nonotsha tiriso ya matlalo mono gae. We have lost out a lot in terms of time in that we will have even developed more generations of people that deal with leather. We have lost a lot of skill sending the seleteng sa go dira letlalo.
mme ke dingwe tse e leng gore re batla go di tsosolosa gore di nne teng because jobs are locked up in there. The intention of the government is to develop programs tse dintšha tse e leng gore santse re le mo go tsone mo a tsone le one ya matlalo go netefatsa gore that which will be processed here will even get matlalo from all across the country. A ke go dintshung a ke go manyalong, we want people to start realizing value ya letlalo. Motshwarelatona wa lehatshe le temothuo o ne gape a tswelela ka go supa ha katlego ya madirelo a maharatlhatlha a ditswanameng le tshugo ya matlalo go tla bo go tlhomame mo maikemisetsong a puso a go tlhabolola le go nonotsha mogama wa temothuo ga mmogo le go aga itsholelo e nitameng. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Mogolwane wa lekana la Institute of Energy and Technology Development Charity Kennedy go gotlile puso go tlhatlotsa mosepele wa go dirisa melao e tsamaisang hemp tota temo yone ya setlhare sa hemp ka e ka thusa go nna le seabe mo go tlhabololeng le go tswakanya itsholelo ya lefatshe leno. O tsweletse a supa fa makalana a ikemiseditse go tlhabolola mogama o ka jalo go le botlhokwa gore puso e ba rotloetse. Sekolo sa Institute of Energy and Technology Development se ikemiseditse go tshegetsa phuthego ya Botswana Hemp Impact kgwedi ya Phatwe e le 2017 monongwaga ka maikaelelo a go tlisa bana le seabe mo mogameng o go amogana maele le ditogamano le go hapanela dikitso ka tiriso le tlhabololo ya hemp monogae. Dibui ka go farologana di ne tsa itumelela phuthego eo ka e tla thusa go itlamela tota go tlhamela banana ditiro. We believe that with the widespread awareness, citizens across rural and urban Botswana, particularly youth and women, can be empowered not just to participate but to innovate. We see hemp and cannabis not as an elite industry, but as opportunity to democratize access to knowledge, to create decent jobs, and to build inclusive value chains that serve the future of all Botswana. There are a lot of opportunities that exist within the hemp industry. We think from farming, from textile, from accounting, from marketing, from PR. But then the question would be, how do you position ourselves and how do we do that? Kgotlakgolo ya ditsheko mo Gaborone e tla tlhola kgang mo go yone mmelaelwa wa tsheko ya go itseela dikobo ka dikgoka le go dirisa ngwana yo ka fa tlase ga dingwaga botlhatswa mo go tsa tlhakanelo dikobo Samuel Selolwane a ikupileng go emela tsheko a le kwa ntle ga kgolegelo kgwedi ya motsheganong e le 20. Se se sala morago mabaka a ntshitsweng ke moeledi wa Selolwane le lephata la bosekisi gore ke eng mosekisi wa a tshwanetse go hiwa tetla eo kgotsa a emela tsheko kwa kgolegelong. Ngutula Thamage wa bega. Selolwane o santse a ingapangapela go rokotsa moatlhodi a kgotlakgola ditsheko o nkagetse puso e ntsi go mo leta go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ka jaana se tsana lobaka la ngwaga le dikgwedi le 4 a kiba mo kgolegelong. Mo kopong ya gagwe ya bofelo ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo, Selolwane wa dingwaga di le 59 ke gore 59 yo lebisitswe molato wa go dirisa ngwana dingwaga tse le 13 botlhaswa mo tsa tlhakanelo dikobo a re mabaka a puso a gore a ka letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ka gore o gana go tsewa madi a mmele go ditlhobo tsa DNA ga maleba ka jaana le fa a le kwa ntle ga kgolegelo o ka se fetole DNA ya gagwe. Selolwane a re ke mogodi yo setseng a tloga a phirimelwa ke letsatsi ka jalo fa ka letlelwa go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo o ka se siele gope. A re ga gona ka fa ba ka sukurang basupi ba puso ka teng jaaka ba bosekisi ba tlhalosa. Mo go tse dingwe Selolwane a re go puso e le lobaka le fetang ngwaga mo kgolegelong ke go batla go mmona a bolela ko ba bosekisi bone ba tsweletse ka go itsetsepela ba gana nya ya banyana go ka retlela gore mosekisi wa a emele tsheko ntle ga kgolegelo. Ba re monna yo o tsweletse ka go roma ditsala tsa gagwe ko motlhokomeding wa ngwana yo go belelong a mo dirisitse a dira maiteko a go romela madi a go tlhokomela ngwana yo le ba bangwe. Ba re go gana go tsewa madi ga Selolwane ke gone mo go emisitseng ditlhomiso.
kgotla-kgolo ya ditsheko e tla ntsha katlholo mo kopong ya ga selolwane kgwedi e tlang e le 20, mme go mo maruding a ga moatlhodi puso e ntse gore a ke selolwane o tla emela tsheko ye kwa ntle ya kgolegelo kgotsa o tsa tswelela motshegeditse mo kgolegelong a sena go sekaseka mo go tseneletseng mabaka a puso la mmueledi wa ga selolwane. O nkutlwile Thamage, BTV News, High Court, Gaborone. Mo go tsa mafatshe a sele tautona wa Kenya William Ruto o etetse kwa lefatsheng la China e le kgetho la boraro fa e sale nna tautona. Tautona Ruto yo ko kataletso ya ga Xi Jinping etla ka nako e tautona wa America Donald Trump a pegileng le kgetho la 10% mo dithutong tse di tswang kwa lefatsheng leo. Go tlhalosiwa fa se go etlhile lefatshe la Kenya fela jaaka mafatshe a mangwe go atolosa mafatshe a le papadisanyang le one mo leetong le go solofela gore tautona Ruto a buisane le molekane naye ka tirisanyo go tlhabolola seemo sa dipalamo le go atolosa papadisanyo go akaretsa thekiso ya tee kwa China. Motsana wetso ka se sebaka tla re dinele ntebogang sebetlela re di tshwaraganele a re fetsa metshameko. Tla ke go leboga wena Luciara Masu motsana etshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa ntebogang sebetlela go bo lefatshe la Botswana le filwe sebaka sa go segetsa kgaisano ya World Athletics relay sa ngwaga wa 2026 ke se supo sa gore lefatshe leno le na le bokgoni jwa go segetsa dikgaisano tsa mohuta o se se tlhalositswe ke modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule a tsibogela tshwetso ya lekgotla la World Athletics ya go fa lefatshe leno tshwanelo ya go segetsa kgaisano eo mo ngwageng o tlang ka kgwedi ya motsheganong a rutle kagiso molelekwa. Morule o tlhalositse fa e le ba lekgotla la BNC ba setse ba simolotse dipaakanyo go netefatsa fa mabelo ao a atega. Plans are already underway to actually start this event. Dipaakanyo di simolotse, komiti e rulaganyetsang dikgaisano e setse e thopilwe, lebala la metshameko le lone le siame ebile le mo seemong se se tlhokwang ke lekgotla la World Athletics re itamile go bona mabelo a atega. Track which will meet the World Athletics standards. Therefore, we are very much looking forward to ensure that the next year World Relays will be held and hosted in the best facility by any world standard. O tsweletsa supa fa seabe sa bana le seabe ka go farologana se le botlhokwa thata mo go tlhomamiseng katego ya go tshegetsa mabelo ao. Government will struggle and therefore we ought to come, all of us as the nation, to the party to first. Puso e le nosi ga ka ke ya kgona mme ka jalo re tshwanetse go sanka bana le seabe bangwe go tsenya letsogo go na le dithabololo dingwe tse di tshwanetseng go dirwa mme re ka di kgona ka tshwaragano le bana le seabe ka go farologana. Therefore, I will be extremely happy if we could have business partners who could come on board. There are other things, your warm-up area and other facilities. This is, as we are talking, directly the government responsibility. Hence, really, the other development models that we are talking about, whether it's your triple Ps, whether it's whatever, we need everybody to come on board. Resa lefo mothusa moeteledipele wa Botswana Athletics Association wa bona theetso a re le bone le lekgotla le rumileng go etela dikgaisano tso pele ba ikitiretse ba go tshegetsa dikgaisano tsa maemo a ntha. We need to make sure that everything that is required of us hosting re tshwanetse go netefatsa gore tsotlhe tse di tlhokegang gore re tshegetse diteng mo bogautshwaneng re tla be rola komiti ya rona ko BNC mme morago ga moo re tla be re ka itse gore re thaela fa kae go ta go tsena mo nakong eno re dirile go le gontsi
maikaelelo a rona ke gore motswana mongwe le mongwe a ungwere ke mabelo a on the boxes. How do we make sure that we have ticked the boxes? But I think as of now, so far so good, because already we have done a lot in terms of the roads are there and everything. But we are going to make sure that every Motswana benefit from us hosting this World Race. lefatshe la Botswana le tla tsekse dikgaisano tsa mabelo a neelano kana World Race ngwaga o tang ka kgwedi ya Motsheganong, mme mabelo ao a tla ba tshwarelwa e le lanta mo kgaolong ya Aforika. Mathote a di lefatshe leno go netefatsa fa mabelo ao a atega ka seo se ka baya lefatshe leno mo itshiamelong ya go tsekse dikgaisano tsa mafatshe mo isagong. Kagiso Morelekwa, Btv Sport, Gaborone. Bakatisi ba setlhopha sa Elite Squash Academy ka one SETSWANA le tšhanteiwa mafam ba tshegeditse tutuntsho ya dibeke tse tharo e akaretsang bana ba dingwaga tse 7 go fitlha tse 16 mono Gaborone e le maikaelelo a yone e leng go godisa motshameko o go tswa kwa moding. Tshepo ke himile ka pego e re jaaka motshameko wa squash e le mongwe wa metshameko e santseng e thutuga mono gae. SETSWANA o tlhalose fa tirisano mmogo ya bone le batsadi ba bana e le konokono ya go isa motshameko o kwa godimo. So far re sebile bana ba leng gore ba bantsi and all of them ke di newcomers. And then support ya rona ne e tswa ko di main sponsor tsa rona tsa camp ne di tswa Canada le Dunlop. So Dunlop ke ne ikemiseditse go rekela bana equipment yo theba e tlhokang, so which means go nna more easy to attract bana because they don't have to go tisa sepa sa bone ke go tela ka di-kit, and then all the rackets are provided, equipment are provided, go tele bo metsi, everything is provided ka di-sponsor. Ka tswarana bana ba le bo 33, and then re kgaogantse di session. There is a morning session ya simolang ka 8 e hela ka 12, then you have an evening session ya simolang ka 1 e hela ka 3:45. Fa tswala gagwe moa bakatisi ba o tšhadiwa mafa o supile fa a dumela gore maiteko a bona go godisa motshameko o a tla tswa maungo segolo jang ka ba kgonne go bona barotloetsi ba le mmalwa ka gore re na le bana ba ileng gore ba setse ba itshupile go ta campaign ene le batho ba bašwa ba ileng gore ke gone ba kopanang le squash ke gone ba se bonang. Re dumela gore ya go ntsha maduo a botokanyana ya go ntsha maduo a leng gore re ne re a sologetse ka gore re batla gore bana ba ba kgone go ithuta squash yaanong ga re batla gore re dire camp e be ba helela mo phefong. So that is why we ended up forming the Elite Squash Academy gore ga ba tswa mo campaign e re nang le yone be ba kgona go ya ko academy and they continue with squash as time goes on. Tota, building good relationships with people is the main thing that has helped us to get the sponsor. The formation of these relationships di re thusitse gore re kgone go nna le private sponsors, is a government involved. Ha o nna le relationship le motho yo mongwe ka moso o mmolelela maikaelelo a gago gore o batla go ira yana le yana le yana le maikemisetso a gago o nna le kgatlhego ya gore a kgone go thusa gore o kgone go tswelela pele. So and we also have the Botswana National Squash Committee, BSRA, ke yone re emeng ka thoko le yone ba kgonne gore provide a facility to be able to host our camp. Itutunzo ya Elite Squash Academy e simolotse kgwedi eno le 21 mme solofetse go a bokhutlong ka kgwedi ya Motsheganong e le 12. Kwa bokhutlong go tla tshegediwa kgaisano e tla bo e dirisiwa go kala tswelelo pele ya batshameki. Tshepo ke imile Btv Sport. Mothusa modulasetilo wa lekgotla la Botswana Cricket Association Modam a re lekgotla leo le ipankanyeditse go tshegetsa kgaisano ya Kalahari Women's T24 Nations Tournament e tla simololang ka matlhatso mono Gaborone. This year Kalahari Women's T20 Tournament is scheduled to start from the 26th to the 30th edition of the Kalahari branded tournament. Prior to that, for a few years we didn't have one. But we had been the pioneers in introducing a multi-team, multinational tournament for women in Africa. The tournament this time consists of 4 teams, Sierra Leone, Eswatini, Mozambique and Botswana. Also these games will count towards the global rankings for T20I for the women's and will be played at the BCA Oval 1 and 2. For all the teams, and the games start on Saturday. It will also be a
kind of a foundation and a platform for preparation for the ICC Women's T20 Qualifiers Division 2 that Botswana will be hosting in the month of July. All the teams participating in this tournament are in that tournament, and there'll be 4 other teams because it's an 8-team event. So the value and the importance of this tournament is providing platforms for more competitive games amongst the women, and we hope to start something similar for the men as well. Motswana Saudi wala fela ka tseleng jalo di kgantsa rona tsa metshameko menna le wena tla ba re kopana gape kgantele fela Luciara Masu ye me sentle go tswela le thulaganyo. O bona ha tšhaba e itemogile gore lehatshe ke la bone, o ba bona le ka ha ba dirang dilo ka teng, ka ha ba tsamayang ka teng, le ka ha ba binang ka teng, le ka ha ba nyenyang ka teng. Mme batho ba morula go motlhogotlogo gore ke tle ko go